คนโค้งจนนี่ละกันโลมาเจ April ni somni pani sang ni somni panga a Jammu and Kashmir India control chung pahalgam khua terrorist chet nara phlak tak mai mi somni paruk ngotin nunna an chana chuan India le Pakistan in epna ati tang chauzela kan ria tongin India chuan he thil thleng chungchang a hian Pakistan chu na takademin ama chon ngala amalak ngal na lang sar zual te chu terrorist te zon chua shemna pek te Indus water treaty suspend te rampani in kalpo na kharle India rama Pakistan mi le sa zong thon hote Jammu and Kashmir hel ho le anma ni puitu te tombu lu chua le phinder te ani hloma India chuan Pakistan mi le sa te India an ron tlo theina visa chi sang category som palizet heng South Asian Association for Regional Cooperation nuaya pek sak visa on arrival kan tiang te sumdong le corporates te ta na pek business visa te film ka noya zin te ta na pek film visa te journalist visa te ramdang kaltura India ron lut leilok transit visa te damlo na le inen kol na kai noi medical visa te tlang lon turazin mountaineering visa te student visa te khwalzin shrim visitor visa te group tourist visa te sa khothilazin pilgrim visa te sa khothila groupazin group pilgrim visa te chu akan selvika India rama Pakistan miom te chu Dakar somli pariat chunga India chuasan vek turin alo ti to ni kha he kongsang sanga India malakna langsar zual kan tarlan zinga Pawimawh takle langsar tak soizui hlo tak chu Indus water treaty suspend hiania hei hi tuna kan ron zir chian le soifia tumber tu chu ani kumsang ni som paruka Pakistan thlop helpolten Jammu and Kashmir Barmula district uri khuwa India sipaite anbei thuta India sipai som pariat zetin nunna an chan tum khan kan prime minister pumodi thin rim chuan tuile thisen arwalin aluang theilo alo ti to a khata khan Indus water treaty chungchang asoi ani hei hian Indus luipui Pakistan tana Pawimawh zia atilang ome India le Pakistan te in thlen kum sang ha ko somli pasari atang khan Indus luitui in chu na hi a in tran to a kum som pathum chung zen zone anin chuwa ti chuan World Bank malak na in remzai an rel ta a Indus water treaty chu kum sang ha ko somruk September ni som pakwa khan India le Pakistan in kara in rem na thuthlunga tan khati hunlaya kan ram prime minister Pu Jawaharlal Nehru le Pakistan president Ayub Khan te khan Karachi khuwa an sign ani World Bank hi tiam kam tu le shet pui tu ani nge ani Indus lui le afin tu lui sang Indus water basin anti maya luite man tangkai ton na tura in rem siam na chu he treaty ni phung le atum bera chu ani Tibet ram khotlang lama khuan tlang sang pui om khom na Kailas mountain range anti aoma Kailas tlang dung mar chak lama tlang pangvel chu vur khalian puin akhu war luk renga helai bor hi ahminga Bokharchu anti Bokharchu area a vur tlang glacier cha pui tui chuan kan soiber Indus lui hi asiam ta ani na ani na Tibeta chuan Indus lui hi singi khamban antia chu sakai bak nei ka ti na ani chuili chu ron luang zelin Kashmira India op Ladakha luang luta Ladakh atang hian Kashmira Pakistan op Gilgit Baltistan a aluang lut le a luang kual zelin Pakistan ramaluta Pakistan atang hian Arabian tuipuya aluang lut ani he treaty hian Indus water basin a luilian zual paruk te chu geographical category nia athena apakhat zok chu Eastern rivers te ania heng Sutlej Beas le Ravi lui te hi ania Western rivers category nuaya heng lui Indus Jhelum le Chenab te hi anom ve thungani Indus water treaty chuan Eastern rivers pathum heng Sutlej Beas le Ravi te hi India control na nuaya ada a henga hian kumkhata tui cubic meter billion somli pakhat aluang anga chut ani ti chuan Western rivers pathum Indus Jhelum le Chenab te chu Pakistan control na nuaya da in heng luya hian tui cubic meter billion somkwa pakwa kumkhata luang anga chut ani bokani chumi mizia chu India hian tui za som thuma control ani lain Pakistan chuan
za som sari vela control anei ti na ani chu hei in rem na hnuai hian Permanent Indus Commission PIC po din ni in rampat ni atangin commissioner pakhat ve anom ani he thutluk na hian India chu Ravi bis le sutles luyate thunei na pema se atui tikang emo tikiam zonga loman bikha arem tilo ani entirnan atui luang titlem lovin electric power hydroelectricity siam nante longkal kong atante sanga khoi sangaman nante a man aphal saka Pakistan lama Indus luya tuiluang zat atlem sot theina turang chi lui tuilo khol vak te kha arem tilo ani amai ro chu India hian Kashmira jelum lui fin tu Kisanganga luya Kisanganga hydroelectric project KHEP a megawatt zathum somthum pechuak thei asiama he project atan hian India chuan Kisanganga lui tui chu alwan koitira he hi Pakistan in alo soi sel to ani Pakistan chuan he project awang hian Pakistan atui luang lu chu za somni pasari vel zatin atlem phanin an soi ani Permanent Court of Arbitration PCA hial an thlena PCA chuan kumsang ni som pathuma khan interim order ati choka India chu KHEP sakchun zom phalna apeya kumsang ni som priat khan an zo ani Kisanganga lui hian jelum lui finin jelum hian Indus afin le chong ti kha kan shebok donia heiba ka hian India hian khothlang lam lui chenap Kashmira Rettle hydroelectric project electric power megawatt zariat somnga pechuak thei aboi puimek bok ani kumsang hi somni paruka zo man beise ani sutlets luya tuikhuwa Bakra dam bis luya Pong dam le Ravi luya Ranjit Sagar dam te India hian dinin irrigation le hydroelectricity atan amang mek bok ani hengpa ka hian hydroelectric project sang India hian kalpui mek anei nual bok ani Indus Water Treaty nuai hian rampani te remti na ve lo chuan in rem na bo chiat emo in hnu do emo a theilawa tunma pon boina neu lo nei to ma se tun tum hi India in he in rem na a suspend voi khat na ani aum zia chu India hian heng luya project anei te Pakistan ashil hriat angai to lova Pakistan lam mi endik tu po alo uk sak to lawang lui chim chin alwan chak zong tuitam zong tuilian warning le thil sang Pakistan ashil thin po ashil du to don lo tin ani Indus Water Treaty thutlunga chuan rampakhat zokin hein rem na hi suspend theina aum lova ma se India chuan ka suspend atimiau mai sia a suspend ani mai Pakistan ram eile barzon na sumle paidin hun economy hi kanram angbokin lo nei agriculture ain na thui leya Pakistan tan chuan Indus lui hi antui hmuna hnar lian ber ania apoimo em ani Indus le afin tu lui za somko pathum vel hi electric current power siam nan le huan thlai chom nan an hmanga an thlai chin ram zong za somriat vel zet chu Indus lui le afin tu te a hian ain hlatlatani India hian asoi anga Indus lui tui luang akhu akhir ani ngat chuan Pakistan chan hi a chaw hle don ani Indus Water Treaty a suspend miau chuan heng lui te hi India chuan Pakistan remti na lakher lovin adu duin asoi sa thei to dona chu Pakistan tan chuan thil hlom top ani ole khati zong kha ni mai te se hun man dom le